ofisi begwayo bintu byona ofisi ze gomboro muri Kyegegwa ne betombwitira bebembezo kubo mu rukwero kutwara amizi gabo yashababe byo bwegese kutamana mu bya science na kanyabwenge yashababe byo bwegese kutamana mu bya science na kanyabwenge by selecting science and technology related subjects. Emito y'amakuru yabane kukibwaho Yezamino na Nana Herbal Mouthwash urwanisa ubugwire bw'amino turi kwija kwefuza Nana gishango muri za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Form Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. Ngago mwijire abashuzo mu rembo rwa foto ituru gambere bariyo bashobangirirwe wanyuma yo murro kwata amaduka gabo gacwekereze ibintu hebiri kubarirwa mu kwikorwa sente nikigambwa ngo umurogu ubasa kubagurigirire ahasigere sigirwe ehemberwe ombwire bwecero